телефони Redmi Note 14 якамон гирифтагиан. Худо хоҳад мебинем ки бо ай падарко якамон чӣ мебурояд. Салому алайкум ака. Танч хуб саломат. Ё хубай. Ай Москва акам таратори омадан ака. Рамский район. Ай Рамский район хестаги омадаган, метро Бутирский омадаган. Хутон ака як ҷои ватане? Ай Фархор. Ай хеле фархор, фархори оку да комментария ба пеш менависен. Короче якамон телефон Redmi Note 14 гирифтаган. Нарх наво чӣ хеле ака ҷон? Нормально мешавад. Нормали боша ака зой наза истифода кунӣ. Redmi Note 14 хубиш дар чия ки телефон 8 мегапиксел камера ҳам арзон ай драни комплекс да ҳама чиз мешава ва тарзи коркунии телефона бинеги телефон чӣ хел мисол плавн экран кор мекунад. Телефон дига ягон чи дига дар планетаи зиёдтир расход намекунӣ. 1 сол гарантия ай магазини Realphone ва плюси як тега хе падарка мегирем. Ҳозир мебинем ки падарка якамон чӣ мебурояд. Бина ака та падарка бигирен. Хоб бачаҳо чӣ гуфтарен ака биёян наёян тавсия метиҳен? Ай конечно биёнак мо ина гуфтем ёфтем ҷара омадем. Гап нест ака рӯзои нағза истифода кунӣ. Баромад якта наушники AirPods беспроводной наушник. Ина ака ҷон гап нестай рӯзои нағза истифода кунӣ.